musidɗo ndaru o vidéo ɗo senditanamo giɗo e gaño fi Allah hoti annabijo sa partage mo yo Allah windane baraji montana ma bakkaɗo innunoɓe président Mamadi Doumbouya artata innunoɓe wana vacances o yahi innunoɓe hi so yahi ko ton o woni mayde haray woɓɓe go prépare ƴettugol laamu ngu haray ko teddungal e mon jango à partir de 11h vendredi 14 août 2026 à partir de 11h haray président Mamadi Doumbouya hewtitay ka sare men Conakry ɗo haray giɗo e gaño fof hino noddita ka aéroport international Ahmed Sékou Touré à partir de 11h senditane kala wonɗo e ndarude wonɗo e jentade sabuna en haalannoɓe sawru gaño juutintake parce que anda sa suppi si yawrata e giɗo men haalanno on président on fuy waɗamo haray noon jango en yiyay kadi commandant kilo ay buynani fi makko ɗe balɗe no feƴƴi ɗo mi andinno on fuy waɗa président on haray sendite vidéo on ha giɗo e gaño foppu anda kala wonɗo Conakry ɗo kala yiɗuɗo président Mamadi Doumbouya kala yiɗuɗo GMD haray yo on tigi habbo président Mamadi Doumbouya jango à partir de 11h ka aéroport international Ahmed Sékou Touré à partir de 11h haray musidɓe ko ɗum waɗi simen haalan noon wana ko woni o wolete wana miijo fof hollete wana ngaygu fof yeeɗete no woodi woɓɓe a yiyay ɓe selaɓe no woodi woɓɓe a monantoɓe maaya no woodi moɓɓe a miijoto ko boni Allah waɗa ko moƴƴi awa ko teddungal e mon président Mamadi Doumbouya mo ɓe innuno no nawni wawata darade yahi Grèce artata awa annonçama de hino kaydiri nde o arta jango à partir de 11h haray no menen goto attota ko men ton an kalita goto attoma ton haray giɗo e gaño fof hino noddita nokku kala ka joɗorɗon menen min weɓitanta on ko fewdaki ka sare Conakry ko ɗum waɗi aboniɓe ɓen ka page Paykou Sare min se waɗata ka ɗerol ɗo sabuna ko yewtete kon ɗo ko gongaji ɗi tawata jooma hakkil nana e faama ko gongaji ɗi andanɗa hoorema waɗata yaha yiltito ko gongaji tawɗi ko esprit GMD esprit président Mamadi Doumbouya ko ɗum waɗi giɗo gaño wawata en yiɗude awa alhamdulillahi rabbil alamina ñalande ko woɗɗude woodi nde hewtata ala jango kadi luttay ko filla e saare lagine nden luttay ko filla e aduna Allah on ɓe winoɓe président on daari ko ñawde gol o yahi wana vacances awa ko teddungal e mon warta jango e vendredi à partir de 11h haray mo kala yo tuɗu téléphone mum kun sarja ha heewa anda président on hewtita woni ko saare meɗen ɗo e président Mamadi Doumbouya hiɗa wela men hiɗa walano men ka bere walanto sula vraiment chapeau mon président que Dieu vous protège wassalam.